Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel la wenza kanje mntana sikaya ulike ividiyo bese-ke uya-subscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer umazi akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs-ke amakhosi asememezele-ke ukuthi-ke loyo-ke oyi-striker esawo laphana-ke uRanga Chivaviro ayimthathe kwi-Marumo Gallants athi-ke ngeke aze-ke ayi-extend i-contract yakhe since njengoba-ke izo-expire ngayo-ke le nyanga le esikuyona-ke impela i-Kaizer Chiefs noRanga Chivaviro impela-ke inhloko iyahlukana nesixhanti-ke asazi-ke ukuthi-ke uzobhekaphi, ngabe-ke uzobuyela kuyona-ke i-Marumo Gallants la i-Kaizer Chiefs ayamthatha khona asazi, kodwa-ke amathuba maningi. Kodwa-ke nje i-Kaizer Chiefs esikumemezelile ukuthi-ke uRanga Chivaviro izomdedela athole-ke noma yiliphi iqembu elimdingayo-ke. Iyona update engiyiphethe njengamanje, like ividiyo, subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo, nisale kahle.